Jule ke masanga ting tatanu iti chonglo hi ikamamia hi Miwa pasal kalau bulan tanggal senu dile bangga tinggi gede so tanggal kalau kan di pekin ngam mimpi hodong itu nawa sotan di sen oleh buah puna nama kuil tak hai seho di awal hodong sedima lungsunga Jule ke masanga ting tatanu iti chonglo hi ikamamia hi nama kesangin na he ato dito nama na he yung same pa ki niya tao he wala to lai ne kahi jewe kagamit ke yo sangin na tam do be achin do be ahat do be government tu hi hi chun July lesit kahin nawa ita tu Tulala gasak na kamahi hitun Zulala ikse na tanta umilahi nama ngeso keje hita tu kanile borzo kyo sama masalo naro na kore ila anusi kyo kahi hita tu burmakam suwa do ukita te kimchen kahi koke hiki chun mele wa chenwe ambo ambo Koi mai mata seko ke ho kalani lu Pakai ai Hazel Sin Pakai Hazala Tuni Niku Pai Sapa Kengai Dur Hubung Itila Ahli Sempat Teding Aku Teding Kandale Pakai Bising Nama Sepin Penin Teding Tambae I'm feeling home away from home Naglena Ke Hosam KCC atau pasok hati kena diin, hijlai langkah kemudian dari Desember tadi awal tahun bihok hendak lain, hoi KCC hoi orang dia sekarang hoi, macam KCC siapa lah sekarang kainnya hoi itu, misalnya di bawah tahun kemudian hari nanti mani kira sama orang mana, ketika kongsi kira sama KCC yang tidak Hanu tak amali dong kain saya jadi tadi bawa set kain bawa kain bawa jadi kehubung di ten kain bawa in ketika mama zengin kata nomin kenal ke pasal terkait head saya mari sama kita amina jadi kehubung di ten kedua kepala kesulitan oleh nama kamu sudah tadi mama ini sesuatu impromptu pat kain tuma pat somsa kemati yang ketiak kain tum singaya pat mun lebih tak ada langkah semua semua kita patut sangat himpunge ke hampir bisa sen pitok shot dia talk show sama sekolah soalnya aku home chairman pun dan saya mengacu tuai VOA yang Voice of America India sama correspondent kain nak kain tu ada hilang saya analyzing ke newest member tapin kain ni soalnya patin sana kain itu yang asal pena mukmina aja inam semua ilmu tu dan ipan pengkosong inamuin mihosong ilmu tu aku kumana itu sana kain itu so ilmu kain aku ini sejen karena tu orang so ini papi mama zeng terus tinggal so on my way to church ke kolek nu mereka itu sudah informing itu lagi ipan komio beats atu dah saying oh sister I'm on my way to church I'll talk to you later ketin kalau masuk kalau kinsu like ano mo kayak zeng na tulay kalau itu lain kalau itu komping so like sen kayak kana himo na kosong feeling mo kana is in is also say so lumayan tak kapan ini tinggal nang ho tilho na leto because of kana is sing here so tu zika hatan ko na pensyo ile Ilai ko kung zawani tilkat ke himo to mental health crisis na kanta ke waktu tak ni sudah sa loya ite kici moi ke himo in tunai sa jan lume sa pangmosong ita ko ma ahun ki man sa indulge very intoxicants hoi ke himo in ko na ma zain na ile lule pa pia po school ne ho school authority ho kana lule le mobile counselor kung sa na ay na tu counsel lang ko ti ham ti wa chu kahin gel
sabi ni ho ay lo kat le no sa to kung kyo ay to ay talk show kyo hello VOA correspondent kyo hello mental health related ang counseling kyo as to kay fully media lang ang kumpan sa kay education counselor kay na o si India Guwahati ang kana to ay tulala ko ay base ya kung kyo resign na lang ang kay counselor ka ina so kapo na mama zain tulay so ilutsang na tiya iking na te why na te ilutsong na te ke na ya so when it comes to mental health tiyo say tila oh ako online ka retarded kayo let you say zili ay boy we needed a counselor na sa pangka sa skula tiya exam stress ay lo ay peer pressure na ay lo let nga ko nang youth so nule pa ako na expectation mo tiyo asan siya so stress or anything anxiety and depression ang there's nobody to pour out their frustrations. They're not doing which they are not supposed to. Na bolo ahin mo na nga hile. Chuo ahin so sa hungking mo sa ita so tamta ahin til polo na mo sa ita so chuo ulo na nga so counselor ma hile. Alumnat ana say contact counselor ho ko ma siya. Alumnat ho to say alumdam ting like til polo about the law. In that way we can minimize youths who are indulged into unwanted habits na ayan so chilang sa namin give na sa taon si breach mo na dinali to ay kanong yan kitsodo I have been having a sleepless nights iti lang sa napala ati tulay ay inamlam kay po ay le tingno yo say zibit ipuna zibin nila ihiyal kay COVID and like what age ang kang kati po kunung tingle ng pihong pia kung pangding izari nam hinze mo din khang tha mo tua kung khang dilo lai khang dong sa thil phalo ai mo le inam khan ko din kunung di ige lai le in future it's blurry ai na ko hin ilam ka hin sia so khang tha ti ho na sa ta nam pi phavet sa counseling mo na ti ho di tu le tu ai ka primary concern ai na ai so burden le ta ka rin chi ka hin mo lai ta hin kangai root ka ho ni ten so nega head video ipan hong diu itaw hong diu so kadi sa siya so tui na iho misma ko hindi ko hin kakipa he zenin mihimit ipi yan na ito so lan pathin lu de ko so uli di ai siya pathin ang le kahobumi kadule ka pa kakhanglai tan khompi homa sanga kalugyo so kung say hin pakai sisuin kinan ho kangai panin nang ho so khat le kinai rin ti bang kanai lu sala hi ka hobumi ai lo le kagam sunga kanam ni te hola thil pha bo dinga kahung ka songin boy le hak sa stam ta ki to zong le tu ni ke ya pathin ni le cha sila chen bo yam boling sana ipia kasar kanam dinga hi le kami kasar dinga angria ka umse in lopina choya na chule sa bo na sa in pathin ka pe ki pa sa lim pathin tu mo kat kahin sim nomen 1 Corinthians chapter 13 verse 13 and now these three remain faith hope and love but the greatest of these is love chapter verse 1 also if I speak in the tongues of man or of angels but do not have love I am only a resounding gong or a cleansing cymbal kiman mihim pau le pang ko so si pang to thi zong le ngai lu na kan lo le ma ka hi poi de hi dunia hi ibo to ko so si ngai lu na za lai ibo la hi ga zo na ma hi ka ta sanin hi ze chu ngai lu na ni ta phal ka hi mana ta ngai sa ka hi se hi nang ho kanu ka pa hi lo le ka ho bung ni ti ama ta ma ngai sa ka se lo le koi ko ma ka se di ham na wa ni ta pi lo le ko ni ta pi di ham dunia hi inam pung piu represent bola inam pung piu tu se ang dia la na sa ta ki pan la so hi na ma so ka he lo bai le ni se pi binam ni hi lo bilang ni ti ko ki so na bo cha le na ka hi na ho mi ka hi ti chu ka hi ko to hi ka ki pa en thi ni ko sa rin ta thi ko ta hen Amen pipi ma pipi trong đôi thì nên năng dùng thì là một đến năm qua với sự ta hành thì time management party one team mai thì chưa có phải bảo bạn nào những cái xây bằng chỉ là thì cái hồ sinh sản vật thì cái hồ công mà nó nằm trong hoa cái hồ công bao thì tìm là teaching cũng muy diferente
ahas dan pada biaci dalam zombi. Umna lah ini itu simbol kita ini simbol ini. Si nomne donom ne yang kaya dan pacong pada kami tadi. Yo adi lawan kisah lo, adi surat dia, adi kisah dingin, asu saya, asu si orang senawan tak tidak mungkin lima tahun ini. Disebut cuma bana, sate, laute, hamdetiya, nama, nadi ko, nama aceh ni, aceh lo nadi ko, hila, azan itu kan kita hendak jingle. Had here na kani jidin kani lo ho ko ka bolubin ka zubin jidin ka chap de ho ko la tam piamin zo si lungat pia am hodinga housing board bi jidinga ang man ka chanu lungia dan bezi ka ba ni lungat pa thu kan ni he paga ti limir him khat aman thai sanga lesit Pumpi aman tinggal mana di zombungin nama kesemunan dan caa amang thai ding aman kaya tu unjubo caa tehol tambi ay kuiluk thilin atu sei na ho kausling abon ho nama caa ama kona hula pate nama hello lai tichol long ho na tibina hello lai ho jo anwa thilin nama caa tehol hati nung kapal khen niya mahe ngeging dording sirding sending amay chatting ding ahe so jo siya hasang nilo bezinga yan the hasal siya ato diwa bording ho siya hasang hila na pagkati na mo ito kapal ito nga su pagkati na pagkati nan sa na pati mga miyentang tayo Kipupaan na kinadin, sila katu kalaho adi pa asay foto kinadin naman at kinadin pinunakata. Kundi kang tayo natin, kang siyang kaulan na nilakay ko kanisin na laili, nilaking na. Dahil siya lang nakarupi kasiwa, kuwi bayi singay rin sa lahat mo, baka Yesu Kristo na kanta.